belakangnya beliau. Colokan itu semua lama punya teman-teman, diganti semua. Nah ini juga colokan sama semua naga tata. 10块。那这个东西便宜啊？没有哦，今天要抢了。 Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya, Yayu Jayu, semangat. Masa hotpot lagi. Nah teman-teman bosen ya dengan video saya yang tiap hari kayak gini, masak, makan, masak, makan. Memang nggak ada kerjaan lain, yuk ada teman-teman. Ya sama, saya adalah seorang TKW Taiwan, pekerjaannya serabutan teman-teman. Ya selayaknya PRT, beres-beres kayak gitu, tapi nggak semuanya di videoin kayak gitu ay. Nah ini sawi putih ya, aku rendam pakai air garam. Jadi semuanya tadi siang itu tak siapin teman-teman. Soalnya kayak gini tuh banyak banget ular ya, jadi aku rendemin pakai air garam. Nanti dicuci lagi. Sawi putih ya, tak lupa. Ini kaldunya teman-teman, tomat, bawang bombay, ono paha ayam 1, sama ono lobak putih. Cuman kayak gitu. Tambahin roiko, sugar, aduk. Nah, aku angkat dulu. Tambahin kubis. Pelat ya, dia nggak boleh terlalu lama. Itu harus masuk duluan. Suka yang empuk banget. Tutup, aku angkat dulu ini. Nah, bismillah. Ini sekalian. Panas. Es yen wei gen xian de. Ranku ya. Nyonya nggak mau. Hangat ini sayuran. Daging sapi. Kampungin. Supaya kuahnya nanti nggak kotor. Nggak boleh lama-lama teman-teman. Ini nanti dimasak lagi soal. Nah ini sayur kailancai sama gubis ya. Jadi dialup-alupin, nyemplung sendiri. Tahu, kembang tahu, ada bakso, juga ada kembang kol. Sapi. Nah kuahnya matang ya teman-teman. Ini aku ngerebus tomat sama bawang bombay sama lobak putih tadi siang. Nah ini kuahnya agak budek-budek karena dia mengandung 1 paha ayam teman-teman. Ini paha ayam sampai berodol ayamnya. Nah seperti ini. Mereka suka yang empuk ya. Seperti ini. Nih paha ayamnya di sini berodol teman-teman. Ada 1 mau dipanggang ya. Namanya xiangzhang teman-teman. Sosis real daging non halal. Kulitnya pakai usus non halal. Goreng kentang untuk dimasak. Tutup perempuannya makan duluan. Ini aku ceritanya mau goreng kentang ya teman-teman. Ini kentang yang sisaan masak kari kemarin itu. Jadi mau aku goreng. Soalnya kalau sampai dia itu bertunas itu sayang banget teman-teman, nggak boleh dimakan. Wah, biasa. Malin su. Nah, ini buah hari ini ya. Ono apple, ono anggur, paling bawah itu jambu biji. Mei要不要吃香肠？有煎一煎吗？好。
Joko hati sesandingan selasa. Yuk, kenapa panggangannya buat manggang non halal sedangkan kamu pakai? Nah, itu punya majikan nih teman-teman. Yang penting kalau habis dipakai ya dicuci kayak gitu. Saya ndak ada hak teman-teman. Suruh manggang di situ ya dipanggang. Saya ini orang kerja teman-teman, nurut. Nah, ini yang Taiwan ya teman-teman. Yang Australia itu ada kentang Australia gampang gosong. Ini enggak teman-teman. Ini buah, 不好吃。这个不好吃。哎，你看，那有的很好吃哎。拿个冬粉吗？对啊，冬粉炸的。哎，漂亮哎。哎呀，这个冬粉对啊。Kayak gini ya. Yang Taiwan cantik banget. Baik garam teman-teman. Kalau di sini tuh begini. Aku mau ambil ya. Ini ya punya辣椒酱那个，很像麦当劳那个，不要。这个哥，那个不错吃哎，那你炸的还是你做的？炸哦，天天买我炸哦。很厉害哦。呀，炸马铃薯这么厉害，长这样啊？Kalau masak untuk nyonya itu ikut makan apa enggak ikut makan teman-teman? Ada kalanya ikut makan, ada kalanya enggak. Hari ini ikut makan. Tapi ada kalanya enggak saya video gitu aja. Ini aku ini ngambil daging sapi nasi. Musim dingin itu cepet lapar. Nafsu makan menggebu. Ojo ngomong yuk, ngemplok jangan ngomong. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kentang. Kenapa nggak pakai sambal? Aku mengurangi sambal ya teman-teman. Makan gorengan ugal-ugalan, tambahin sambal, pedas-pedas, takut panas dalam. Tapi aku tidak lupa menyiapkan cabai. Beko hilang kemana? Panas. Aku tuh nggak bisa makan panas. Itu ada di TikTok itu tantangan makan tahu goreng, tahu panas terus dicelupin sama cabai bubuk itu, yang orang Chinese itu. Aku nggak bisa, aku nyerah sebelum berjuang.哦，仁爱101那个门啊。Ini sayuran kata nyonya aku tuh ada bau nggak enaknya, kayak bau obat-obat gitu. Tadi pagi itu tak rebus separuhnya ini, dibuang, nggak mau makan. Terus aku mau nyobain. Aku makan ini kayak daun kemiter Taiwan itu teman-teman, namanya tang-e. Memang tang-e itu rasanya kayak gini. Kata nyonya aku ada bau obat-obatnya. Jadi musim dingin kayak gini aku tuh selera makan.
tak makan pelan-pelan ya teman-teman. Aku mau ambil lagi daripada videonya kepanjangan. Ini panas mungah-mungah gini, tak tiup nanti nggak boleh. Hari ini dingin banget teman-teman. Cuacanya 9 sampai 14 derajat. Kita ada di 9 derajat, Masya Allah. Di rumahku ono Pak Tukang ya. Langit peteng. Nah ini gelap teman-teman. Terus dinginnya Masya Allah, tangan barang kedinginan. Nyonya aku kayak gini ke pasar. Aku disuruh nungguin Pak Tukang. Dari jam 9-an tadi Pak Tukangnya datang. Aku nggak bisa keluar rumah. Nyonya aku tuh suka banget ke pasar. Biarin aja. Jiwanya meronta-ronta. Nyonya mikirnya sekarang cuaca dingin banget, 9 sampai 14 derajat. Pasti pasarnya sepi gitu pikirannya. Sebenarnya. Itu berisik, mohon maaf teman-teman. Aku nyuci lagi. Nah, dingin-dingin kok nyuci anduk yuk. Ini macam-macam teman-teman. Elap-elap gitu. Soalnya mau Imlek. Jadi aku tadi beres-beres banyak hal. Banyak kegiatan. Tanganku kaku. Adem disyukuri alhamdulillah. Nanti kalau bisa keluar beli jajan. Kalau nggak bisa keluar ya nggak usah keluar. Harusnya makan yang panas-panas kayak gini. Langit petang, udane saya terus gelap pesta kan hatiku. Karo aku nanging atimu tinggal wong dia sesok kelingan. Apa di daerah Yayu Taipei sini pernah turun salju? Taiwan itu ada yang turun salju teman-teman, daerah gunung. Kalau di Taipei ini nggak pernah lah turun salju. Paling dinginnya sampai 6 derajat. 6 lah. Dulu paling dingin 6. Itu 9-nya aku kedinginan. Yang orang Taiwan aja takut dingin, apalagi saya teman-teman. Kalau kita stay at home, kita nggak akan kedinginan. Kalau di luar, oh jangan tanya. Nyes, 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 nyes. Diganti ya, seluruh rumah. Habis diganti, ini kotor. Ini harus dilap ini. Rumahnya rontok. Temboknya rontok.因为天气冷，真的天气冷。呀，是这样，要不要搬过来？小干，菜讲今仔小干，那我放进去哦。一个菜头我10块啦，哦，规世人嘛唔捌买落安尼。对，那很小。因为没有人来吃这样的，很冷，没有人干那个卖菜。那个猪肉气就没有
哎呦，哦，这个是好的。好了，这边的好了。OK 吗？一、二、三，这边2个也好了。OK， 我看那里面的好了。会不会亮？ OK， 有没有亮亮？有没有亮有亮？啊，这个亮就对啊。对啊哎呀，开起来的不亮啊，关起来哈，亮。晚上走这个没有，它会发光这个没有，啊，没有它。没问题。哎，那边喽，那边喽。对了，是哟那边哟，的真哎呀赞，哦真正常赞。放下面没有关，比较便宜一点，送给人家吃的，要买好的吃哦，不要随便便。对的，养起弄的朋友不能随便便。不是每个朋友都一样。哦，这个放外面是很好。哦，正常，因为都便宜。还有没有卖豆腐？杨锦郎他们豆很冷啊。 Hari ini 9 sampai 14 derajat. Tangan serasa kaku. Mai hama? Hoko hama? 因为妹妹不在。妹妹不会来啊？我们用炒的也可以。不是，她喜欢火锅了。这个是什么？菜的OK 的。OK，但是猪肉。对啦，他们爸没有煮，没有那个啊，一个退冰要晋级。有，我炸了。煮火锅。我炸了。炸了。嗯。啊。我有炸小的，我也有炸大的。炸不用炸。炸那个，我来做那个阿公做那个菜烤，分东方一吃一个。不能这个东西便宜啊。没有哦，今天用抢的，这个一颗都是这个是菜心。我要菜心。那我也要做哪个？哪个也要做哪个？这个。笑一笑。哎呀。这个是有的。这个顺便笑一笑啊。对不对？我人家打电话来了，要吃饭。不用管他们的，不用管，因为大家要等这个老板办好了。你这个要赶快做，对不对？怎么样做？没有一定要赶快做，这个天气这么冷。大家因为要想到要吃。我今天还要一点还要按摩，刚买而已。这个3个咖喱菜50块。150。也是不便宜啊。给阿公买的。那阿公那个很贵了。不会啊，它好吃啊。对。这个白菜啊，还有那个。哪里有没有炸到白菜？大白菜没有，礼拜6嘛，这个当欧嘛，两个150。哦，也便宜了，OK 了。你去买那个炸的。大家说本来这个贵。这个贵啊，这个我喜欢吃啊。这个要煮火锅晚上。菜心没有啦，这个不是菜心啦，这个是芽菜心啦。哦，要炒，这个不要烧了。这个不要烧，你这个烤哎，我晚上要炒来吃，我很喜欢吃这个东西。那不是烤了？烤没有干净啊，那随便烤一烤。啊，这个菜灰啊。啊。那个如果煮汤不适合要炒，放冰箱一下，不要做一下，对不对？啊。Buku tuku sayur sak dunia wal akhirat. Tahu. 旧的还有变黑的，也黑也好吗？3姑姑2姑姑吧。今年。这个煮汤可不可以啊，太太？可以哦。有什么放盐巴、放蒜头那个？菜。因为我昨天好像。不是telur。昨天好像有买那个。Nah, nyonya aku ini beli banyak banget sayuran ya teman-teman. Seperti ini. Ini sawi putih juga. Saya tidak mereview semua nih.
Soalnya ada Pak Tukang, nyonyaku juga di sini. Sungkan aku teman-teman. Nyonyaku pulang dengan bahagia, katanya sayuran di pasar murah. Karena sedikit banget orang yang pergi ke pasar karena dingin banget. Aku tuku apel sama dia nih. Di Amerika punya. Ini ada 6. Ini juga ada 6. 12 ya. Sama ini dia nih. Kenapa kok beli apel segini banyak? Anak laki-lakinya suka makan apel. Kaku tangan saya. Bisa sok kelingan. Kancing Yewan le. 没关系啊，前面烤干净一点，再给安尼。不是这边的里面白是。好像75块。 75块也是贵了，3个50块比较好，是不是？以前3个50哎。以前的时候。去年的3个50，今年贵。等一下要加盐吧，这样对不对？要开灯了，老板，在这里。可以，等在这边。对。它是水分很多的，对。这个如果煮汤是不是？不是。不是。等一下揉一大堆也变一点点，对不对？对呀，3次而已。一般而已。这个姐姐也敢吃啊？可以用菜烤一半下去煮啊。煮汤，不用放萝卜，对不对？休息一下。我们萝卜还有一个。今天比较不漂亮，对，不东东比较不甜。这个菜很简单，是不是？炒蒜头一点辣椒酱而已。切。这个照着来切不是好切吗？不会掉，对不对？哦。切再放在小的。哦。小的再放冰箱。不然这么冷要吃什么？羊肉炉。也没有羊肉啊。还没买对。不想买羊肉炉。Masukin kulkas. Sang pauyung ceket. Pak tukangnya pulang makan dulu ya. Barang-barangnya Pak Tukang teman-teman. Nah, jadi banyak banget yang diganti colokan. Bawa air sendiri, barang-barangnya beliau. Colokan itu semua lama punya teman-teman, diganti semua, lampu semua diganti. Nah, ini juga colokan sama itu lampu.